Stavila se nalaze unutar tako šina, vrata otvorena korektno, kočni korektno, ko ide na čelo, nesretni za Laden, povlači kao Tajru Tihomir Nađ, na trećoj poziciji barijere se dočekao Notrva, na četvrtoj poziciji Jubirov 5-6 dužina prednosti za Nextepa, pokušao malo da ga upusta žoki Aleksandar Šašić, na drugoj poziciji Miska Laden, na trećoj poziciji Notrva, na četvrtoj poziciji Jubirov, na petoj poziciji jedina devojčica Tajra, 7-8 dužina za Nextepa. Nextep, Miska Laden, Notrva, Jubirov, Tajra, već je na ruke tera Tihomir Nađ. Manja prednost Nextepa u odnosu na Notrva i Miska Laden. Još oko 550 metara do kraja ove trke smanjila se prednost Nextepa. Okrenuo se preko levo ramena Šašić i video da mu Notrva više za vratom. Nextep sada mora da radi. Nextep Notrva, Teljoša Miran Perić, Nextep Notrva, Nextep Seba Trga, Nextep Notrva, Nextep Notrva, Miska Laden. Digli stupičare hokeji, preambiciozna prednost Nextepa, na čelo je Notrva, naš kralj je Železovratica, Notrva sa Đorđem Perovićem, neobiran udarac Nextepu, Notrva je pobedio novu Notrvovica, Notrva prvi, Nextep drugi, Jubirov treći, Miska Laden četvrti. Domaćina Belgrade Racing Cluba, gospodin Mihajlo Mišavasić. Uručit će pehar predstavnicima AD Zovnatica, tu je trener Ivan Tanasković, odmah do džokeja Đorđe Perovića, to je ta Bačko-Topolska Kragujevačka veza. Dame i gospodo, jedan aplauz za naše kralja Notrva. Irac od Amarona, Britanca i Nemice na Lahokvi.